Kubur kating pa anga GD Shira. Kubur ni kata bijomar katsingna GST katia ko kumyatani gaman asung ni banga mandirang na namgani ko matgen ani Union Finance Minister kadongi aganaha. Chief Minister Conrad Sangmachi diling pa kabineto Wallet Miki Shilaan Health and Sports ko nirokangen. Juaini MLA antang ni Dormhako West Gente Hilso Orphanage Noun Gen ani Kurachakaha. Swast Nari Sashat Parivar Abhiyan ko Governor Vijaya Shankarchi Rajbhavano Uprake Onang Chingaha. Daw chugamagapa ko barang ko para katinga. Prime Minister Narendra Modi ara saksa ramram nge jangi thangpa mandeoni agasako naksengpa dulgpa muskaha aro iyan uni jangi thanganiyo chusok strangani ungaha. India sungko Prime Minister ungi Narendra Modi ni dilani gunrangko manderang namnaktoka andiba uni ofiso nang chumutgpa kamrangko sawa kaskhainga aro sawa namgpa kamrangko mutano kaphainga. Yadungthang mansakpa mandeni gaman khna iski ra aniba gamchatkpa unga. India ni manderang na nang chumutgpa kamrangko nigirke wan daito ko raha aro kamrangko khaha. Wasaksa gasako chusokat strangpa dulgaparangoni saksa unga. European Parliament ni President Martin Schulz ndne aganaha. Prime Minister Modi ni tarigaman foreign policy o khanga chogri pa gadango jangitang parang na ba khasani ko chukumak mesokaha ne wa aganaha. Visakhapatnam ungatkapa Next Generation GST Reform ni outreach program na Union Finance Minister Nirmala Sitharaman riangaha. Salantio jakhanan nanggapa bosturang ni damrango GST Glani ko komyatachi middle class noktang rangna banga dakchakaniyo genok ne Union Finance Minister aganaha. GST khatianiyo dengthangatani ko September korkani tarikoni abachingatken. Yan Prime Minister Narendra Modi ni Viksit Bharat aro Atma Nirbhar Bharat na niksam sogaman jumangoni mungsa unginga aneba Sitharaman manderang na parakataha. Chief Minister Conrad K. Sangmachi dilengpa kabineto sakchet minister rangna wamangni mungsongpa daito rangko tukataha. MLA Timothy D. Shiraan Tourism, Agriculture aro Fisheries ko nirokangen. Wallet Miki Shilaan Health and Family Welfare, Sports and Youth Affairs aro Home Passport ko nirokangen. Sosanes Sotunan Community and Rural Development, General Administration aro Secretariat Administration ko nirokangen. Bringing a Sangmaan, Border Area Development, Excise, aro Civil Defense and Home Guards ko nirokangen. UDP ni Metpaling Duan, Power, Water Resources, Taxation, aro Textiles ko nirokangen. Lakman Rimbuyan, Education, Revenue, IPR, aro Law ko nirokangen. Sanbor Shulayan, Animal Husbandry, Arts and Culture, aro Legal Metrology ko nirokangen. Aro Methodius Dakaran, Food Civil Supplies, Labor Registration, aro Cooperation ko skotong e nirokangen. Swast Nari Sashakt Parivar Abhiyan ko Rajbhavano, Meghalaya ni Governor C.H. Vijaya Shankarchi dalo abachingate onangaha. Yana agreba Prime Minister Narendra Modi ni abachingate ongapa PM Mitra Park Rashtriya Poshan Ma Suman Shakki Chatbut Adi Seva Parv aro Lak Kungme Chikrangna PMMVY ko ba oprake onang chingaha. Asong ko namdapsal dabataniyo noktang ni mechikrangna aro wamang ni yanseng bajokwani na sumsakani ba mungsa nga aro yan andakapa sumsakani ko Meghalaya o kangkari kai chusukatgen ane Governor Kurachakaha. Mechikrang yanseng bajokwani ko nambata gadango nirokna gata muksunganiyo Swast Nari Sashakt Parivar Abhiyan ko asong gamagchin India Sorkari ni gata para katchengaha. Yat campaign ko October gani tariko na kengkeng ongatken. Ya campaign ko Meghalaya adokni Khasi Hills, Garo Hills aro Jainti Hills kemakon ungatenga. Yatri Seva Divas ko daalo Shillong Airport ni gata maniangaha. Manini sumayo passenger friendly facility gata ko noktonga ayo naha. Cultural program rang kong ataha aro mandirang na namnamgapa khamrang ko apachingate onangaha. Manini sumayo Kids Zone Library, Workstation, Local Artisans rangna Afsar rangkuba uprake onangaha apsan sumayon, Blood Donation Camp, Gari sare chagaparang na andan check-up kaani, noksa salsusaani aro quiz competition rangkuba ungacholaha. Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme, Unati Hazagani ko Brina,
Eastern West Khasi Hills ni DC office Salsana workshop for District Commerce and Industries Center DCICG ngataha workshop ko ngatani sumayo unati hajagani korok pini gemen thalate onangaha unati hajagani korok pini ningo entrepreneur rangna aro dingtang sector rango karkhana chalayani ko thangduat nagata thangkha paisa rangko dakchakyo naniko mangen Adokni Sorkario Cabinet Minister ni Delengon West Jante Hilso Dongpa Maapa Grigpa Bisarangko Donram Orphanage Home Damsnina Antani Dormako Gen Ene Juaini MLA Walat Mikishila Mijalo Kumukchetaha Cabinet Minister na Ukosyo Kahani Gaman Chief Minister ko Matilkas Kaha Aro Mandirang na Kakete Dangdakyo Nangen Eneba MLA Shila Kurachakaha Sadambirang na nang sumut keba kamko wa skang doni kagen aro mandirang ni nang nukanirang ko niroki dangdakiyon gen aniba kurachakaha da ni kobrang yasan katam sing pasakan tiko metela